Ikiganiro kirambuye Revera Christine Koremani yagiranye n'ikinyamakuru Congo Guardian. Ikinyamakuru kikaba gikora inkuru ku biganiro by'abagize ihuriro ry'abihayimana rifasha Perezida Tshisekedi mu rwego rw'ububanyi n'amahanga. Revera Christine Koremani akaba ari umwe mu bihayimana b'Abanyamerika bifuje gushyira ahagaragara ubuhamya bwe nk'umusanzu yerekana uko amahoro arambye yagaruka mu karere, ukuri, ubutabera no gusubirana icyubahiro abatuye akarere bambuwe mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Umunyamakuru yatangiye asaba ko Revera Christine Koremani benshi bakunze kumva nk'umuvugabutumwa ndetse na perezida wa Muvoma Iharanira Demokarasi MRD afite amateka maremare yanyuzemo kuva mu rugendo rwe rw'ubuhungiro mu Rwanda yerekeza iyo muri Congo, aho yavuye ahabwa ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bifuje kumenya inzira y'umusaraba ye. Mu buhamya bwe burambuye nizera ko benshi baza kunyurwa n'ubutwari bw'uno mutegarugori wanze guheranwa n'amateka, ahubwo akiyemeza gukorera kurwana urugamba rwo kwimakaza ukuri no kurengera uburenganzira bwa muntu. Aha Revera Christine Koremani yatangiye yibwira umunyamakuru muri iki kiganiro agira ati: "Nitwa Pasiteri Christine Koremani. Kuva nkiri muto nakomeje kurangwa n'inyota yo kwimakaza ubutabera, nkarangwa n'umutima wo gufasha abandi. Ni kare cyane niyumvisemo umuhamagaro wo kurengera abatishoboye, kuvuganira abarengana no kuba ijwi ry'abatabasha kwivuganira. Mu bwana bwanjye mu Rwanda bwaranzwe no kurengana n'ibigeragezo, ibi bikaba byarampinduye uwo ndi we ubu ngubu. Ikindi byampaye imbaraga zo kwiyemeza kurwanira ubutabera, ubwisanzure n'agaciro ka muntu. Mfashijwe n'ukwemera kwanjye, nahisemo guharanira gukorera Imana no kuba umugaragu w'ivanjiri kugira ngo mbashe kumurikira no kuyobora abantu bari kunyura mu gihe cy'icuraburindi ry'ubuzima bwabo. Nemera rwose ko amahoro nyakuri ashobora guturuka gusa mu butabera, mu bwiyunge no gukurikiza amategeko. Ubu ndi umudamu, umubyeyi, pasiteri n'urengera uburenganzira bwa muntu, nkaba n'impirimbanyi yabyiyemeje. Nyobora MRD, Muvoma y'Abanyarwanda Iharanira Demokarasi. Muvoma yiyemeje kwimakaza amahoro arambye, ubwigenge na demokarasi mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Urugendo rwanjye rwaranzwe n'ubuhunzi, ukwihangana n'ukwemera byanyigishije ko twese dufite inshingano zo guhaguruka tukarengera uburenganzira bwa muntu kandi tukishyira mu mwanya w'abarengana bibagiranye." Christine Koremani avuga ko yarokotse jenoside muri 1994 mu Rwanda, akanarokoka ubwicanyi bwakorewe mu nkambi z'impunzi i Goma muri 1994 ndetse na 1996. Mu buhamya bwe avuga ko adaterwa na busa ubwoba bwo gushyira hanze amabi we n'umuryango we banyujijwemo na leta ya FPR Inkotanyi iyobowe na Paul Kagame, akanerekana ko we ari imirimbanyi z'imbere ziyemeje kurwana urwo rugamba mu rwego rw'ibihugu by'ibihangange ku isi, umurimo afatanyije hamwe n'ivugabutumwa atetse n'inshingano z'urugo rw'uwo bashakanye aho aherereye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Christine Koremani kandi ahamya ko atari imbaraga zamurokoye ubwo Satani yigabije ubuzima bw'amagara ye, ariko kandi nanone umugambi w'Uwiteka aramufitiye ukaba utari wagera, ariko basaza be babiri basiga ubuzima bwabo mu bwicanyi bwakorewe impunzi z'Abanyarwanda muri 1996. Christine Koremani yagize icyo avuga ku bagerageza gusiga ndetse no gushyira igitotsi ku mibanire y'Abanyekongo n'impunzi z'Abanyarwanda abavandimwe babo bakiriye. Yerekana ko iyo mibanire yari nta makemwa, kuko nk'uko atangira abisobanura neza, nk'umuyobozi wa Muvoma y'Abanyarwanda Iharanira Kwimakaza Demokarasi MRD, uwo mupasiteri arengera uburenganzira bwa muntu kandi akazirikana cyane ibihe by'icuraburindi abavandimwe banyuzemo. Anazirikana kandi ubwuzu bagiriwe n'abaturanyi ba Repubulika Demokaratike ya Kongo mu bukene no mu bibazo babashije kwigomwa, bagasangira kabisi n'agahiye ibyo bari bafite byose nk'impunzi z'Abanyarwanda zabahungiyeho.
muri iki gice cya mbere kandi cy'ikiganiro twagiranye mu bwihangane bwinshi bumuranga, ashinja FPR Inkotanyi ko ariyo soko y'amahano amena amaraso mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, bikaba bimaze imyaka isaga 30. Atabinyuze ku ruhande, yemeza ko igihe hakiriho ubutegetsi bwa gisirikare bugamije kwigarurira ubutaka bw'ibindi bihugu, nta mahoro arambye azigera aboneka. We avuga ko inzira y'ubwiyunge igomba kubanzirizwa n'ubutabera, ubumwe bw'abaturage no kurandura ingengabitekerezo y'ubwikanyize ihembera intambara n'amacakubiri. Umunyamakuru yifuje kumenya uko Rev Christine Coleman yahunze muri 1997 mu nkambi zo mu mashyamba y'inzitane ya Zaire, nuko yisanze muri Amerika aho yakomereje umuhamagaro we. Yamushubije muri aya magambo agira ati: mbere y'amagorwa yabaye mu Rwanda, twese tuzi u Rwanda rwari igihugu cyuje amahoro. Nakuriye mu Rwanda rutuje, aho imiryango yabanaga mu bworoherane, mu bwubahane ndetse no mu bufatanye. Imiryango yarafashanyaga, imihana ikabana mu mahoro. Ibihugu duturanye twabanaga neza cyane, by'umwihariko Zaire ubu yitwa Repubulika Demokaratike ya Kongo. Muri icyo gihe abaturage barasangiraga byinshi: ubucuruzi, imico, ubuvandimwe, gukingirana, ndetse byaraduhuzaga. Ibyahuzaga u Rwanda na Repubulika Demokaratike ya Kongo byari birenze kure imipaka, ahubwo byari ubuvandimwe. Christine Coleman kimwe n'izindi mirimbanyi bashingiye ku ngero zitari zimwe berekana ko igihe cyose FPR izaba iri ku butegetsi nta mahoro arambye azaba mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Imvugo nk'iyo ifite ishingiro duhereye ku mateka yaranze umwaka w'1990. Byose byarayoyotse. U Rwanda rwaguye mu icuraburindi ry'intambara n'imyiryane, byaranzwe no kubangamira bikomeye uburenganzira bwa muntu. Nk'abandi banyarwanda basaga amamiliyoni, byabaye ngombwa ko mpunga ngo nkize amagara yanjye. Muri 1994 nabonye ubuhungiro mu gihugu cya Repubulika Demokaratike ya Kongo yitwaga Zaire. Icyo gihe nakiranywe umutima mwiza wuzuye ubwizu n'abaturage b'abakongomani. Nagumanye mu mutima wanjye ubuzima nabayemo muri ibyo bihe. Abakongomani dusangiye kutwakira mu nzu yabo, baduha ubutaka turahinga, batugaburira ku biryo byabo, badusangiza ubumuntu bwabo, nyamara nabo ubuzima bwabo ntibwari buboroheye. Nyuma y'1996 inkambi z'impunzi zaratewe, amamiliyoni y'abagore, abagabo n'abana barahatakirira. Nahaburiye basaza banjye babiri b'inzirakarengane. Byanteye ibikomere bitazigera bisibangana ku mutima, ariko akaba ari byo navomyemo imbaraga z'ubutwari bwo kurwanira ubutabera n'icyubahiro cya muntu. Muri 1997 mu buntu bw'Imana nabashije kuva muri kariya karere nimukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariho ntuye n'ubu, ndetse nkaba ndi umunyagihugu waho. Gushimira abaturage ba Kongo. Rev Christine Coleman yongera gusubiramo imbwirwaruhame agira ati: mbikuye ku mutima, fasha umwanya wo gushimira abaturage ba Repubulika Demokaratike ya Kongo. Mu gihe cy'icuraburindi mwaradukingiriye imiryango, mudusangiza ku mugati, muduha amazi yo gukaraba no kunywa, mutwakiriza yombi, nta kindi muduca. Mwatwakiriye nk'abavandimwe mu gihe isi yose yari yaduteye umugongo. Sinzigera nibagirwa ubutwari n'urugwiro rw'abakongomani birengagije ibibazo byabo bakatwereka ubuvandimwe n'ubumuntu. Na n'ubu nshidikanya ko abaturage b'ibihugu byombi bagisangira gupfa no gukira. U Rwanda na Repubulika Demokaratike ya Kongo nta kindi bakora uretse kubaka amahoro n'iterambere hamwe bafatanyirije urunana. Kwitanga kwanjye muri MRD byinjira neza muri uyu murongo w'imyumvire, imyumvire akarere kiyunze, gatekanye kandi kuzuye amahoro arambye, aho inzirakarengane zitazongera gutangwaho ibitambo by'abafite inyota y'ubutegetsi. Muri ibi bihe kandi kuba narasugongeye ku bwisanzure, ubuzima bwanjye nabutangiye kubirwanirira nkoresheje isengesho n'ibikorwa ku mirimo nkora muri MRD, kugira ngo abanyarwanda, abakongomani n'abandi batuye akarere bagire amahoro, ubwisanzure n'icyubahiro buri wese yifuza. Umunyamakuru agendeye ku ndimi za politike zitari zimwe yifuje kumenya aho Rev Christine Coleman ahagaze
ku mpande zombi ziguma kwitana ba mwana no gutungana agatoki uruhande rumwe rurega urundi ko ari rwo nyirabayazana w'umutekano muke, yaba leta y'u Rwanda no muri Repubulika Demokaratike ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika muri rusange. Christine Coleman yerekana ko imibanire y'ibihugu byose by'akarere yaranzwemo n'ituze, amahoro n'umutekano ndetse no gusabana kw'abaturage bagendera kwiragwa ndetse bagasabana nta mipaka yabatandukanyije nk'abavandimwe. Yongeraho ko byose byaje kuzamywa no gushaka ubutegetsi ku ngufu byazanywe na Kagame na FPR Inkotanyi, abisobanura muri aya magambo ye bwite. Iyo ntekereje akarere kacu mbere y'intambara twashuwemo na FPR Inkotanyi, mbona igihe abaturage babanaga kivandimwe, u Rwanda, Repubulika Demokaratike ya Kongo yitwaga Zaire, u Burundi, Ubugande ndetse na Tanzania basangiraga byose mu busabane busesuye. Imipaka ntabwo yari ibikuta bibatanya, ahubwo yari ibiraro bibahuza. Amasoko twahahiragamo yari amwe, imico yari ivanze n'imiryango yunze ubumwe. Ubwo buvandimwe bwagiriraga akarere kacu ahantu h'ubworoherane, ubucuruzi butera imbere n'amahoro. Ariko mu Kwakira muri 1990 amateka yarabirindutse. FPR ishyigikiwe n'igihugu cy'Ubugande mu rwego rwa gisirikare n'amafaranga yatangije intambara yahungabanyije u Rwanda ndetse ikwira akarere kose. Muri Nyakanga 1994 FPR yashatse ubutegetsi Kigali, yimakaza ubutegetsi bw'igitugu kandi bushaka kwigarurira ubutaka bw'ibindi bihugu. Kuva icyo gihe abaturage b'u Rwanda batakaje ubwisanzure bw'ibanze, nta muntu utavuga rumwe n'ubutegetsi wongeye kwihanganirwa ukundi. Abanyamakuru bigenga baracecekeshejwe, imirimbanyi ziraburagizwa, imiryango myinshi ibaho mu bwoba buhoraho kugeza isaha y'uno munsi. Uruhare rw'ibanze rwa FPR mu guhungabanya akarere. Reverend Coleman akomeza agira ati, FPR imaze gufata ubutegetsi ntabwo yahagarikiye u Rwanda gusa, yakwirakwije intambara n'imidugararo mu karere kose k'ibiyaga bigari. Agira ati, muri 1996 ingabo za FPR Inkotanyi zateye igihugu cya Kongo zitwaje ko zikurikiranye abahoze mu ngabo za ex-FARI, baboneraho gusenya inkambi z'impunzi z'abahutu. Nyamara icyo gikorwa cyabaye cyo kurimbura amamiliyoni y'impunzi z'abanyarwanda ndetse n'abaturage basanzwe muri Repubulika Demokaratike ya Kongo, aribyo byitwa genocide. Amagana y'abagore n'abagabo n'abana yaratikiriye, yishwe nabi n'ingabo za FPR Inkotanyi. Ubwo bwicanyi bwagaragajwe n'impuguke za Loni mu cyegeranyo cyiswe raporo mapping cyasohotse mu mwaka wa 2010. Icyo cyegeranyo gikubiye ku mpapuro 550, gishingiye ku buhamya bwatanzwe n'abantu bagera kuri 600 kandi kikerekana amahano agera ku 1500 yabaye hagati ya 1993 n'2003. Icyo cyegeranyo kandi ku bwicanyi bwakorewe abahutu gisoza kivuga ko biramutse byemejwe n'urwego rubifitiye ububasha rwahamya ko habayeho genocide yakorewe mu bwoko bw'abahutu. Kuri Reverend Christine Coleman agira ati, muri ibi bihe nabwo igihugu cya Repubulika Demokaratike ya Kongo kirakinjiriwe na leta ya Kigali gufasha umutwe w'iterabwoba wa M23 mu buryo bw'ibikoresho ndetse n'umutungo. Uwo rero umutwe ukaba ushinzwe ubwicanyi, gusambanya no gufata abagore ku ngufu, gukura abantu mu byabo ku ngufu, kwiba hagambiriwe umutungo w'agaciro w'amabuye ya Kongo. Mu kurangiza ikiganiro, umunyamakuru yasabye Reverend Christine Coleman ko yagira ubutumwa ahereza abatuye akarere, leta ya Paul Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi n'abaturage ba Repubulika Demokaratike ya Kongo bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Yagize ati, akarere kose kugarijwe n'intambara, niba nta gikozwe igisasu kiraza guturika mu Burundi, Ubugande na Tanzania nabyo byinjire mu ntambara rusange y'akarere, kuko leta y'u Rwanda yarangije kubegera amajanja. Akomeza agira ati, politiki yo gushaka kwigarurira akarere kose ya Kigali ntiyagarukiye kuri Repubulika Demokaratike ya Kongo gusa. Mu Burundi u Rwanda rwateguye kandi rugashyikiriza ishaka guhirika ry'ubutegetsi mu 2015, kandi n'ubu rutera inkunga umutwe w'iterabwoba wa Red Tabara, umutwe urega kugaba ibitero bimena amaraso y'abaturage mu gihugu cy'u Burundi. N'ubu imipaka irafunze kubera iki kibazo. Mu Bugande igihugu cy'u Rwanda cyashinjwe kenshi ibikorwa by'ubutasi, ibikorwa bibi byambukiranya umupaka, ruregwa kandi gutera inkunga imitwe yitwaje igisirikare, byatumye hafungwa imipaka ihuza ibyo bihugu bikamara imyaka itari mikeya.
muri Tanzania hari amakimbirane mu rwego rw'ububanyi n'amahanga nabyo byavuyemo ifungwa ry'imipaka ariko rimara igihe kinini, nyuma riza kuvanwaho mu gihe gitoya kubera kumvikana mu buryo bwa diplomasi y'ibyo bihugu byombi. Iki ni ikimenyetso ko ibihugu byose bituranye n'u Rwanda byagizweho ingaruka ziterwa n'umugambi mubisha wa FPR Inkotanyi wo kwigarurira ubutaka bw'ibindi bihugu. Ubutegetsi bwa Kigali ntabwo bwubaka amahoro nk'uko Rev Christine Koreman bivuga, ahubwo bwubaka ubwoba mu baturage. Ubwo butegetsi butandukanya abaturage barwo n'ab'ibindi bihugu, butuma akarere gahungabana, butera amacakubiri mu baturage kugira ngo babone uko babategeka babicaye ku gakanu. Nta mahoro ashoboka mu gihe FPR Inkotanyi ikiri ku butegetsi. Ukuri kuroroshye kukumva ariko kunateye agahinda. Nk'uko Rev Christine Koreman bivuga, biragoye kuvuga ko amahoro arambye yazaboneka mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika mu gihe cyose FPR Inkotanyi kiri ku butegetsi, mu gihe hakiriho ikwirakwizwa ry'intwaro, gufasha imitwe yitwaje ibirwanisho, ibikorwa byo kwikungahazaho ndetse no kurimanganya. Intambara ntabwo zigera zihagarara mu gihe cyose abashinzwe ubwicanyi ndengakamere impuguke za Loni zerekanye mu cyegeranyo cya raporo mapping batarabihanirwa. Nta butabera buzaba buriho, kandi nta butabera nta mahoro ashoboka. Rev Christine Koreman yongera guhamagarira abaturage batuye ibyo bihugu byombi kunga ubumwe. Ahangaha rero mfashe umwanya, Rev Christine Koreman aragira ati, mfashe umwanya wo gushimira Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. Ijambo rye yavuze ryadukoze ku mutima, agira ati, abaturage b'u Rwanda nibo ba mbere bagirwaho ingaruka zituruka ku butegetsi bwa Kigali. Aha afite ukuri rwose. Arongera ati, abanzi bacu si abaturage ahubwo ni ubutegetsi bw'igitugu ndetse bunabeshya. Niyo mpamvu kuri Rev Christine Koreman yunze mu ijambo rya Perezida Tshisekedi agira ati, niyo mpamvu mpagarira abaturage ba Repubulika Demokaratike ya Kongo ndetse n'u Rwanda, Uburundi, Ubugande na Tanzania kunga ubumwe bose bakagira bati, ibi bigomba guhagarara. Reka rero twe turasaba ibi bikurikira: kurinda ubusugire bw'ibihugu byacu n'imipaka, gushyira iherezo ku mitwe y'iterabwoba yitwaje intwaro n'ibirwanisho mu buryo butemewe, gusaba ko icyegeranyo mapping report gishyirwa mu bikorwa, no gushyiraho urukiko mpuzamahanga ruburanisha ibyaha ndengakamere byakorewe mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, gushyiraho ubutegetsi bw'inzibacyuho mu Rwanda abanyarwanda bose biyumvamo kugira ngo abanyarwanda basubirane uburenganzira n'agaciro kabo, kubaka gahunda y'amahoro arambye n'ubutwererane bifasha abaturage bose aho kwiharirwa gusa na bagashoza ntambara. Rev Christine Koreman mu butumwa bwe arangiza agira ati, MRD nyoboye yiyemeje uru rugamba, turi ijwi ry'abanyarwanda bafunze umunwa, dufatanye n'abavandimwe bacu b'abakongomani, abarundi, abagande n'abatanzania ndetse n'akarere kose mu kubaka amahoro y'ahazaza, ubutabera n'ubwisanzure mu karere k'ibiyaga bigari birame kandi bishinga imizi.